زوج الأول سمحت شحال هاي قلت خدي معنا لي فيديو باش يطلع لي فاكونس على ثمورت دونك ثلاثة يوالات ساقي وليت خدمة الحجاج مع الطب سيتي دي دوموندين دونك جو اسيي دو فير ان توتو فلاس guitare toujours accordage standard, c'est-à-dire mi, la, ré, sol, do, non, e, a, d, g, c. كي تسمع ما تبع مع طول ما تغني دونك elle est relativement facile à jouer donc commencer à تتبع d'abord باش تفهم les différentes notes après غادي تداوي في العقل. Allez, c'est parti. فوالا مثلا زعما تاكي الحوايج كان ثلاثة الخيوطاكي بودا مزوره دونك هادشي غادي داويها سريع عقل عايز دعوة غاسي العقل باسكو الويدي ديال قارنا سي ترو رابيد دونك تكومونسي دوزيام فيل دون الفيدا Voilà. ندير un petit conseil une fois انا وليدي قام كيتحفظ على ريتم لا فراب
يمكن إلا فراب مشيتي تفاو c'est assez délicat. En général, c'est vrai que roche. Parce qu'il faut tout ça qui est des suivis ta roche. C'est par exemple, il y a quoi ça c'est ta roche. Mais ما فيش يوم كتبوجي. En fait, يتبع la musique وحدك. En fait, il faut essayer de reproduire la même chose, mais là, كيف نبدل la musique. Bon, allez, c'est un temps. Je vais démarrer un peu de mec à faire. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo et que tu as aimé.